Shalom mahubatta haganupan paima ijalohita tadah pertunduyun bani panorang on sadahita bagus tonggo martonggo mahita ham Tuhan ay bata bapa nami na marhabangsa inaguri atas. Terima kasih mabamu Tuhan bani pasu-pasumu na tetap ibiriham huban nami dasku bani panorang on boy tongon Tuhan hanami bani panorang on mangulaki horja nami paladin tongon Tuhan bani nama korjahon haganupan horja nami bani panorang sadarion tetap ham nama dugu-nuguhan nami aleton dina pasing asiboy ibagas namar malas nihrahan nami makorjahon haganupan horja nami bani panorang sadarion. Terima kasih babamu Tuhan bani panorang on si jolahan nami hatamu marsahap maham ale Bapa ibagas Kristus Yesus ijalohan nami mahatamu. Amin. Kita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus hatani Tuhan ta bata bani panorang on ibut humbani Jesaya bindu 40 ayat tolu sonon manini hatani Tuhan ta sora na dilo-dilo pasirsir dalan ni Jehovah ihalinisan bahen pitor dalan na bolon bani nebatatta itano dorging-dorging. Amen. Sonay maadas ni hatani Tuhan ta oras mahubat haganupan ita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Jalan adalah hal na iha perluhon hita tene anggo hita laho mardalani anggo hita laho hujuma laho marsikolah laho hutempat horjatta pasti hita memerlukan dalan ija hita melewati dalam tene untuk menuju sada tujuan taai makanayai. Anggulang adong dalan maka langboy hita agi hujape. Tetap adong pi tujuan ta nasihol ituju hita. Anggulang adong dalan maka langboy hita das hubani tujuan taai. Hita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Bani teks yang bilang ta bani panorang on Nabi Jesaya patugakun ku bani bangsa Israel bani panorang ijia ketika bangsa Israel bani panorang ijia sedang berada di buangan Babel. Jesaya makatahon ku bani sidea ase ipasirsir dalan ku bani Tuhan lebata ijata kasturang inidah kita bapai nang haganupan nani harga ni Tuhan ta Yesus Kristus bani panorang ay bangsa Israel iperbudak bangsa Babel tene bani perjebolonon ay atape bani perbudakan ay bangsa Israel hilang akan pengharapan. Ijai bagas pikiran ni sidea seolah-olah mereka tidak ada lagi gunanya hidup. Ibagas pandulean do perguluhan ni sidea. Tapi marhitehon ni Nabi Jesaya ibatuga hubani bangsa ay ase sidea boy pasir si hondalan hubani Tuhan ni bata. Ase boto sidea bahasa Tuhan ni bata ay ma Tuhan na berkuasa bani haganupan na adong itanahon. Jalan atau pedalan na ipasirsir na isogut Nabi Jesaya ijon adalah lang dalan hutiga atau pelang dalan huparsikolahan dalan hujuma atau pe dalan hutujuan nasi holi tujuh hita sama na isogut hanamin ng kamay. Tapi dalan na isogut ijon adalah bahasa Nabi Jesaya pasingatkan bangsa Israel asis sidea pasirsi hondalan ni Tuhan masuk hubani paraguluhan ni sidea ibu kasidea uhur apa pikiran ni sidea ase adong dalam ni Tuhan masuk hubani paraguluhan ni sidea sehingga Tuhan na batama na manggoluh ibagas diri ni sidea ibagas goluh ni sidea jadah Tuhan na bata atape tondoy na pasing ma na membubai perguluhan ni sidea sehingga mereka bisa hidup di dalam Tuhan atape na sering isobut aima en Kristo. Kita haganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitihon ni teks ni ambilan ta bani panorang on ia tahun pasal mempersiapkan jalan tini. Anggo hita mencapai sada tujuan na maningun ituju hita idalani hita do ay haganupan hasipe dalan hu yanan na ituju hita ay no kanay marhubang-hubang maseda marbatu-batu
bahkan bajandalan ni. Tapi anggo siwal itu jo hita do tujuan ta ay nok kanay. Ipalapalay hita do tene idalani hita haganupan ay hasipe nok kanay uwi tantangan rintangan nay do pakon hita. Hita haganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tujuan ta ibagas guluon ay manalaho pasunang kon Tuhan. Atap nalaho mangidangi Tuhan. Totu ibagas nalaho mangidangi Tuhan. Pasunang kon Tuhan. Buhay do tantangan na idok pakon hita na maningon idalani hita ibagas parguluhan ta. Buhay do batu-batu. Buhay do hal-hal na buhay menjadi tantangan batta nalaho pasunang kon uhur ni Tuhan. Sunay agi nalaho mangidangi Tuhan. Tapi marhitehon ni hata ni Tuhan ta bani panorang on. Hasipe sonaha pardalanan ni parguluhan ta yang begitu banyak rintangan dan tantangan. Kita harus mampu setia untuk melepusi ay, untuk mendalani ay, demi mencapai satu tujuan. Ay manalahu pasonangkon Tuhan, hidup di dalam Tuhan, janah ibo bayi Tuhan naibata. Hidup ini adalah kesempatan. Songon doding ni Kristen atau pedoding rohani Kristen bahasa Indonesia, maka tahun hidup ini adalah kesempatan. Bani mingguon ayma minggu Advent na parlobe na mararti maay hita sedang ibagas paymaymahon na laho mangalo-alo parong ni Tuhan Yesus Kristus na paduhalihon. Ibagas masa-masa paymaymahon ay hita haganupan, mari ipasirsir hita dalan hubani Tuhan na ibata. Mari kita persiapkan diri kita untuk membuka jalan ni Tuhan na ibata. Asiboy masuk ibagas parguluhan ta sehingga Tuhan na ibatama na mambubay pardalanan ni parguluhan ta. Ita haganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitehon ni teks ambilan ta bani panorang o. Ipasingat hita tene. Ase mari tetap pasirsir hondalan. Dalam nama Dia ubani Tuhan na ibata. Mari buka hati, buka pikiran kita, buka hidup kita supaya Tuhan nebata masuk ibagas parguluhan ta sehingga hitaon ay majuak-juak ni nebata nagabi harusun ni Tuhan nebata na mandalani haganupan perdalanan ni guluh ta romban hubani harusun ni Tuhan nebata. Amin. Martong gumahita. Terima kasih mabamu Tuhan bani hatamu na doma itangar hanami bani panorangkon. Marhitehon ni hatamu tongon Tuhan ipasingat ham hanami. Asiboy tongon ipasirsir hanami dalam hubamu ale Tuhan. Masuk matongon ham hubagas uhur nami, hubagas pikiran nami bahkan hubagas parguluhan nami. Asi tongon Tuhan ibagas hanami na paymayamahon parohmu Tuhan Yesus Kristus na padua halihon. Kami mampu memperubahi diri kami, memperubahi hidup kami tongon Tuhan. Asiboy tongon hanami on, ibubay ham alitong dinapasing, ibagas na mandalani parguluhan nami sigalup hari. Terima kasih mabamu ale Tuhan, ibagas Kristus Yesus, hanami martonggo, janah marondos hubamu. Amen.